Гэта першая спроба нашай асацыяцыі штосьці падобнае зладзіць. І як заўжды, Алесь Денисаў у нас наперадзе. Чаму? Быў такі наш праект, што калі мы зразумелі, што прыязджаюць людзі, все палітвязні, і трэба мець нейкія свае стасункі паміж сабою, трэба наладжваць адносіны, наладжваць новы быт, новае жыццё, хай у замежжы, галоўнае, каб вольнае. Мы пачалі збірацца на Вісле. Маленькімі супольнасцямі, маленькімі кубкамі, потым все болей і болей, врэшце зараз гэта ўжо існуе як цэлы фэст. Так, я згодны, што все, што мы тут робім, гэта вельмі цудоўна, але ў гэты час людзі сядзяць. Шкада, на сягоднішні час гэта таксама адзін з выхад, адзін з барацьбы. Казаць за гэтых людзей, спяваць, трымаць за іх голас. Вы ведаеце, калі я сидзеў у калоніі, да нас знайшлі звесткі, што дзесьці в Талліне быў зладжаны канцэрт, дзе прысутнічалі фотапалітвязні. Яны ў нас таксама прысутнічаюць. Ужо не ў якасці фото. Я бачу здесь шмат людзей, яны палітвязні. Хтосьці скажа былыя, а я скажу, што прытрымліваюся поглядаў такіх, што былымі мы станем тады, калі у тых гарадах, дзе атрымалі на родной бацькаўшчыне, з нас будуць сняты все абмежаванні. А пакуль мы, палітвязні, адбыўшыя свой тэрмін і знаходзячыся ў статусе прымусовай дэпартацыі. Але ж жыццё ёсць жыццё. І яно заўжды штосьці здоровае, цікавае, нечаканае. Вось так некалькі дзён назад мы ўсе ведаем, што аккаунт Дзецюкоў быў прызнаны экстрэмісцкім. З чым, конечно, віншую. Это вялікі гонар. Але ў маім жыцці быў такі цікавы выпадак. У 20-м годзе, калі мяне затрымлівалі, я з горада Пружан, і хто ведае, што гэта за горад, ведае, які ў яго сцяг, які ў яго герб. І ў адным з пратаколаў у маім было напісана: затрыманы за тое, што выказваў супраціў уладзе шляхам таго, што трымаў у руках невядомы сцяг з выяваю змеі, у пашчы якой знаходзілася дзіця. Пазаўчора я глядзеў Алеся канал, дзе Дзецюка прызналі экстрэмісцкім яшчэ за тое, што ў іх лога у выглядзе сэрца з курыльнымі трубкамі. Нават вымавіць і все цяжка, таму што пачынаеш рагатаць і ўсё. Вось. Ідэя гэта у нас давно была. Дзякуй вялізны, што Денису я падтрымаў. Мала таго, як і на фэсце, пра які я толькі што распавядаў, ён далучыўся адзін з першых. Так і тут, на вось такіх імпрэзах, я, мусіць, выкажу не ад аднаго сябе слова падзяку. Тое, што нашы канцэрты, івэнты, тым больш, што ў нас не зусім канцэрт, все, што тут зрабілі, все, што тут знаходзіцца, тая смачная кухня, якая вас чакае, гэта все зроблена рукамі палітвязняў. Палітвязняў жыццё тут у замежжы складаецца па-рознаму. І мы паспрабавалі яшчэ ў дадатак паказаць тое, што нашы людзі, яны ўжо пачынаюць тут свой маленькі бізнес, яны пачынаюць тут працаваць. Гэта вельмі годныя і цудоўныя людзі. Я вельмі спадзяюся, што ўсім будзе падабацца. Ну а зараз, мажліва, некалькі слоў Алесю на пачатку. Давай.
Дякую Олегу і усім, хто прийшов. Ну, добре, все, що прийшов, я тут мой гонор, а не всякие там 50-годия и не всякие эти экстремизмы. Потому что, в принципе, экстремистом-то я уже тройчий, у меня уже 3 тут медальки висит. Потому что Пилсад, потом сам особисто ворог народа, да, нет, не ворог народа, ворог державы, да, враг государства. Фильмы вот такие есть некие, с каким-то черноскурым актором, но это не важно. А третье, вот да, зараз вот еще и Загурт. Слухайте, я, может, под час концерта что-нибудь скажу, а так я просто скажу, что у меня неяк склалося такое сяброўства с Белорусской ассоциацией политвязяў, хотя я сам не политвязень, я только на сутках бывал, ну, в сенсе, мог бы сидеть, это докладно. Вот. Ну, як минимум 3 артикулы я веду криминальные, здогадываюсь, решебники. Вот. И тому, ну, скажем так, моя душа близка. И лёс мой, судьба, так само ну, могла быть цалком один адлюстроўваць то, что прошли люди, я ведаю, что мы прошли ад. И тому, калі яны звяртаюцца, я заўсёды адгукаюся, и, как уже было сказано, что фест, ну это не был фест, это просто такая была, пробачьте, пьянка на березе Вислы. Потом это уже перетворилось уже что-то такое серьезное. Вот. Ну и не только я, и там и Денис Шматков, и за кем мы супрацоўнічаем, и Сережа, так само тут присутнічае. Вот у нас как бы ранее у нас была одна дуда, а теперь уже аж 2 может быть. История про то, что на нашей родной мове размовляють 1,5 чоловіка. Ось. І хотілося почати, по-перше, з тої самої пісні, з якої, напевно, і почалося написання песен. І ця пісня була написана ще тоді у Городні. І ну, так само дякуючи Олесю Денисову, бо він був один з тих людей, які редактували шильно цю пісню. Тому пісенька з назвою «Даруй». Даруй за ўсё мне, тата, матуля, хопіць слёз. Моя краіна стогне, цяпер гэта мой лёс. Мой лёс шукаць сяброў. Знішчалі чэрці ў чорным людзей сярод двароў. Навошта, так навошта, ці вораг быў я вам? Навошта білі цётку, што крочыла ў храм? Навошта сцягі рвеце, ці то варожы сцяг? Народ цяпер пагоня, нас не спыніць ніяк. Нас не спыніць ніяк. Даруй за ўсё, бабуля, бо зброю ў рукі ўзяў. Але ж свайго народу я пальцем не кранаў. Я быў на роднай хвалі, са сцягам на кані. З'явілись д'ябли ў чорным, за краты павялі. Навошта, так навошта, ці вораг быў я вам? Навошта білі цётку, што крочыла ў храм? Навошта сцягі рвеце, ці то варожы сцяг? Народ цяпер пагоня, нас не спыніць ніяк. Нас не спыніць ніяк. Даруй, дзядуля родны, я перайшоў мяжу. Моя краіна раптам прачнулася ад сну. Прачнуліся ўсе людзі, і расквітнеў народ.
як тыя партызаны. Деда, дзе ж твой кулямёт? Навошта так, навошта? Ці вораг быў яван? Навошта білі цётку, што крочыла ў храм? Навошта сцягі рвеце, ці то варожы сцяг? Народ цяпер пагоня, нас не спыніць ніяк. Нас не спыніць ніяк. Ну, карацей, хацелася бы звярнуцца трошкі да нашай назвы і ўсё ж такі узгадаць некаторыя правіла беларускага правапісу, калі гэта можна так сказаць. Вось. І узгадаць пра тое, што ўсё ж такі давайце як мага больш падтрымліваць свайго, карыстацца сваім, ну і так далей. Жиши. С детства казали, говори нормально, русский великий, ты по-белорусски до смыху не успрымальный. Але ж у моей голове, ды у моей души, жиши назаўсёды, жиши назаўжды, жиши пішаш ты. И по-іншаму не будзе у короткое хрупкое у нашей груди. Жиши пішаш ты. И по-іншаму не будзе у короткое хрупкое у нашей груди. У школе таксама одни грамотеи толдычили значность мовы российской. На что нам все гэта? На что белорусам? У короткая в сердце, у короткая в устах. Жиши пішаш ты. И по-іншаму не будзе у короткое хрупкое у нашей груди. Жыве Беларусь, Беларусь, жыві, пакуль жывая мова будзем жыць і мы. Шануй сваё, рабі гэта модным, мо тады пачнем адчуваць сябе годна. Жиши пішаш ты. І по-іншаму не будзе у короткое хрупкое у нашей груди. Жиши пішаш ты. И по-іншаму не будзе у короткое хрупкое у нашей груди. Дякую, Верки, дякую. Слухайте, есть такая справа, что, на жаль, мы живем у такой рэчаіснасці, что шмат людзей, якія зараз пакутваюць праз свае нейкія прагнення, праз нейкія свае мары. Попросту простое, что люди хотели бы неяк адчуваць сябе больш вольна. І наступная гісторыя — гэта гісторыя пра шмат тых людзей, якія сядзяць зараз у гэтай зале. Гэта гісторыя пра музыкаў, якія вымушаны былі з'ехаць. Песня з назвай «Грай». Як твои суайчыннікі, ты в эміграцыі. Жывеш на кагосьці, канечне, маеш рацыю. Стомлены, злы, не маеш што з'есці, стаіш на вуліцах Варшавы, ты спяваеш песні. Спяваеш, бо грае душа, спяваеш, бо ірвецца сэрца, здаецца, ніхто не разумее цябе.
никто не пустит тебе погреться. Грай, музыка, грай свою музыку, хай веет, завеет, идут дожди. Грай, музыка, грай свое, хай никто не разумеет твои виражи. Грай, музыка, грай свою музыку, хай веет, завеет, идут дожди. Грай, музыка, грай свое, хай никто не разумеет твои виражи. Притемках выйдешь на берег Вислы, распалишь в огонь, допустишь дым. Ты снова один, под гэтым небосхилом ты знал, я колись молодый, не быта, не Висла днем, и не один сябрами, не быта на вечеру, багато стол убраний, не сам с собой гомонишь, а с братами. Грай, музыка, грай свою музыку, хай веет, завеет, идут дожди. Грай, музыка, грай свое, хай никто не разумеет твои виражи. Грай, музыка, грай свою музыку, хай веет, завеет, идут дожди. Грай, музыка, грай свое, хай никто не разумеет твои виражи. Нічого, мой родненький, братці, тримайся. Бери заплечники, святошний настрой, бери гітару і знов пасля дієзу. Буде бімол, усьо неўзабаве скончыцца хутка. Кагосьці пакосяць кулі, а каго цыгареты. Ды алкаголь. Трымайся за правду, пажыце з усмешкай. Не глядзячы на тое, што было тады. Мы зноў адбудуем, мы вернем краіну, мы зруйнуем усе муры. Грай, музыка, грай сваю музыку, хай веет, завеет, ідуць дажджы. Грай, музыка, грай сваё, хай ніхто не разумее твае віражы. Грай, музыка, грай свою музыку, хай веет, завеет, идут дожди. Грай, музыка, грай свое, хай никто не разумеет твои верши. Хай никто не разумеет твои верши. Напрыканцы нашага выступу вот што хацелось бы сказаць, што па-першае, на жаль, таксама рэчаіснасць, таксама лёс, таксама так адбываецца, што шмат хто з нас, шмат хто з беларусаў удалі ад сваіх родных, не мае магчымасці пабачыцца, прытуліцца, атрымаць нейкую цеплыню і так далей. На жаль, таксама пакуль няма нейкіх больш весёлых песен, але яны будуць абавязкова. Вось, і зараз песня з назвай «Залатай». Залатай, залатай мне, маці, раны, што несут, я несу іх пра жыццё. Не крычу, а воўка вывю ад таго, што губляецца
мыла подарила мне мать и крылы. Каб летать до облаков. Успомин мне не дает спокою. В той час, коли все было гульней. А ти ведаеш, не трэба. Ляпи душу супокой. Золотай мне маці раны, як немаўлятку прытуліўшы да грудзей. Я засну, але яшчэ пачую твоё сціплае: сынок мой любы, я с тобой. Сынок мой любый, я с тобой. Уважаемое господарство, так отбывается, что, на жаль, не только белорусы в эмиграции вымушены покутывать, але и часами так атрымоўваецца і ўсё часцей, што шмат беларускіх месцаў зачыняецца. На гэты раз зачыняецца бэкдор-бар. І ўсіх сардэчна запрашаем 30.04 о 19 гадзіне разом з нами іншымі гуртамі, якія будуць выступаць, так сказать, у апошні вайб, нармалёва праводзіць час до самого рання. Сердечно запрашаем. 30.04, 19 гадзіне. Дякую. З вами был гурт «Полтора человека». Олесю, еще раз с Днем на Родину. Олесь Денисов с 50-годием тебе віншуем. Вось, ну а да таго ж, да, і з экстрэмізмам, а да таго ж мы, вядома, ведаем нашу мэту, чаму мы тут сёння граем, дзеля чаго, дзеля каго. Гэта прытвязні, ну, якіх шмат застаецца у беларускіх турмах, у лукашэнкаўскіх. Не у беларускіх, яны не беларускія турмы. Тут вось партрэты 4 прытвязняў на сцэне ўсяго, ну, іх, вядома, шмат больш. І адна з іх — это Катя Андрэева, наша сяброўка, наша калега, калежанка, якая працавала на Белсаце, ведаеце ўсе, напэўна. І цяпер адбывае другі тэрмін ужо. Пасля 2,5 калоніі яшчэ плюс 8. Страшно просто. І гэта як такая ілюстрацыя да гэтай усёй рэчаіснасці беларускай. Як прыклад, таму што пра ўсіх 1200 чалавек ці там 1300, колькі іх дакладна ніхто не ведае. Толькі больш-менш мы можам здагадвацца, хутчэй за ўсё і болей, чым 1200-1300. Ось, таму у кожнага свой лёс, у нас у кожнага лёс таксама там сябры. Таму для іх таксама мы граем.
Праектик называется «Министерство любови» увогуле. Мы в основном, это Ежи Шерангowski, бас-гитара, ён поляк, и я, Олесь Яшченко, мы крыху супрацоўнічаем творча з Олесем Дянісавым, тому дзякую яму за запрашэнне перадусім. И что ж, ну не будем долго, первая песня, она мае рабочую назву «Дурылка», але она мае іншую назву, это «Гімн падманутых дзяцей». Чаму так? Потому что жил один хлопчик аднойчы, звали его неважно як, и ему подарили пеўніка аднойчы на дзень народзінаў. И вот он взял этого пеўніка и полюбил, так его постоянно носил с собой, гулялся с ним, а потом, когда пеўнік подрос, его уже больше не могли у кватэры трымаць и отдали бабуле с дядулем. И аднойчы там были іншыя пеўнікі и куры, и вот по одним таким пеўніку там раз на тыдзень приносили до хаты бацькі от бабулі з дзядулем приносили по одним, и он заўжды пытаўся, ці гэта не дурылка, бо калі гэта дурылка, то я его есці не буду. И так весь час, конечно, ему казали не, але аднойчы пеўнікі все скончились. Таму выснова одна, но здесь ён проскочыў. Таму гімн падманутых дзяцей. Сканаў дурылка слёзы ў вачах, больш не жуваць на золку у карэку. Ідзе спачыў кульгавы недалека, бульёнець у патэльні на вуглях. А можа ліс, а можа шкоднік твор, галоўны набягаў сухога лесу. І тым не менш, жа скончаная п'еса, сышоў нібы мой велічны актор. Сканаў дурылка, больш яго няма, і радасці тут меней, чым накладах. На смерць герояў робіць толькі кананады, не ўчыніць водар пеўніка віна. А можа ліс, а можа шкоднік твор, галодны набягаў сухога лесу. І тым не менш, жа скончаная п'еса, сышоў нібы мой велічны актор. Дякую. Другая песня называется «Сатурн». Ну, тут постараюсь коротко. Это песня, усе, напевно, усім близкая такая история у житті. Коли ты маленький, потом учишься в школе, потом в институте, и у тебя ось сяброў весь час шмат, там ты тусуешься, ходишь з ними туды-сюды на пиво. А потом их все меньше и меньше становится. У кожного так, это иначе не бывает. Ну и вось аднойчы так сідаеш і думаешь, дзе яны ўсе цяпер, это сябры. Ці мы калісьці яшчэ збяремся і думаем, а ну збяремся, а можа і не збяремся. Карацей. Сатурн, хвилинку, я отшиню только слово, как подглядать. Да? Все, теперь прекрасно. Дзе сябры твае, Сатурн, на чыім цяпер вяселлі? Все учадзелі,
ці сышкі да ясных зораў, далёкіх зораў, акіянаў мораў. Застаўся адзін Сатурн. Дзе дарэзлівы тытан ходзіць па чужой арбіце. Што табе сніцца, ці ў чужым краіне спіцца. Ты ўжо не ў гасцях, ты яшчэ не дома. Ты тут, ці ты там, ты там. Калісьці трава была зелянейшай, і лепшым быў светлы час, быў наш. У вачах дарога, в ушах satisfaction. Цяпер тут асфальт, а раней быў пляж. На тым свеце танцаваны з Праметеем і Пандорай. Кожны прайшоў шлях, стаўшы чортам ці анёлам. Сваім анёлам, табе знаёмым. У іх на тым свеце чат. У турме Гіперіон думаў, хто ж яго пасадзіць. Сонца ўзыходзіць і паўзе па чорных кратах, че порожых кратах, календарных датах. В няволі Гіперіон. Калісьці трава была зелянейшай, і лепшым быў светлы час, быў наш. У вачах дарога, у ушах satisfaction. Цяпер тут асфальт, а раней быў пляж. Дякую. Сон. Мне приснился сон. О, нет. Пардон? Сон. Кольоровый сон. Быццам з памяці вытяты. Я з воды яго выцягнуў. Притуляў я яго на што. Саграваў я яго чаго. Можа быць, гэта я той сон. Можа так, гэта я той сон. Сон быў як дзіця, дасць табе жыцця. У яго поўны келіх, а ты дзе на вяселле. Притуляў я яго на што. Саграваў я яго чаго. Можа быць, гэта я той сон. Можа так, гэта я той сон. Не бядуй, калі сэрца рве,
завируха, метель, рве. А у мяне каляровый год на моей руце тонкий лед. Праз 24 гадзіны я лежу не будзе у гэтай кватэры, у гэтым пакоі, у гэтым балоне. У гэтай кватэры, у гэтым балоне, у гэтым мярзотным мікрараёне. У гэтай кватэры, у гэтым балоне, у гэтым мярзотным мікрараёне. Праз 24 гадзіны запаліць святло, заварушыцца за сценкай мой п'яны сусед. І усмешка кота з цудоўнай краіны застынь у паветры і згасне наверсе. І усмешка кота з цудоўнай краіны застынь у паветры і згасне наверсе. On the wonderland, як і ты, по той бок адгэтуль там. Бесправечны сэнс застаецца шараговай мэтай. Праз 24 гадзіны ў мяне на вашу, 24 гадзіны ўжо не павернеш. А в наших хваробах напишут на наших крылах. И вытягнуть нервы, и вытягнуть нервы. Абис, on a wonderland, як и ты, по той бок адгэтуль там. Бесконечный сенс застаецца шараговой мэтай. Вера и любовь по мотивах ансамбля Pink Floyd. За твоей спиной правовник с ножом лепит крок пошибыть и сховаться за углом, где только пастки меж ржавых ланцюгов и лепить смерти, чем повертаться снова шерраги здольных каленый пояс вилцаў ці у гурт шалёных, яких трымаюць у больницах и выводят, а показать в остатних веру и любовь. Братцы, радуйся, у сударынях ці склепах застылых мы все придем туды психично хворыми и принесем с собою прагу быть вольными и тое, что не згасла вера и любовь. Братце мой Данко, ослепивши промнями сердца и святлом души ты научи их верить и любить, ты научи их верить и любить. Пардон, простите.
Вибачаюся за таке отрималося. Кто за вас в детстве не пускал самолеты, кто не хотел стать гуру, альбо пилотом, кто не будовал лестницу с петлей у неба. И дайте мне каменье, и дайте мне каменье, и коли рефреном загучать, стрелы полетять валькиры на колер белый, вакула каналия в морских узбережьях. Замкните меня у вежи, замкните у темной вежи, бо на завтра обещали анёловый дождь и продаж богов на Головной площади. Я жаль забыться на тых, кто с тобою в ланцюгу, на тых, кто холодный, як рыба, протягивает дротом руку. Я жаль забыться на твой экипаж, але ты виноват из-за кожного з нас, ты виноват из-за кожного з нас. В синем небе смертел ты на кожным кроку, этот шлях безмерный тягнет до выдоков, кольки малых принцев в ночным полете. Яще на тебе приходит, яще на тебе приходит тиснуть обелиски на своих героев, стал похудной темрой свет высоких хмроев. И коли ты смерти не жадал чужое, то значит твоя со мною. А на завтра обещали анёловый дождь и продаж богов на Головной площади. Я жаль забыться на тых, кто с тобой в ланцюгу, на тых, кто холодный, як рыба, протягивает ротом руку. Я жаль забыться на твой экипаж, коли ты виноват из-за кожного з нас, ты виноват из-за кожного з нас. Дякую. Ці ёсць тут Олесь Денисов. Дзесьці? Олесь Денисов, каб быў уже готовы, просто мы там дамаўляліся пра одну рэч. А, Олесь, пачакай, яшчэ праз одну песню, просто я уже как... Ну так, мы хотели разом там заиграть еще апошнюю песню, а гэта будзе перад апошняя. Добро. Ага. Может. Она такая повольная, такая баллада, это приятно казать, потому уже лепш есть. Вот, песня называется «Космос», и она присвячаецца усім беларусам, якія у гэтай зале, кожнаму. Я тут зроблю. Кожнаму з вас, які ў Вільні таксама, і ў Коўні, і ў Владстоку, якія не могуць свабодна дадому даехаць. І ось давайте уявім гэты момант. Як там наш дом? О! Спадзяюся, што... Вось не ведаю, неяк не тое. Але што вже? Жон?
вяртацца ў дзяцінства гарод жаданы. В холодны дом уваходзіш, як кот па святах. У ім успаміны дзясятка гадоў роўна. У ім адбіваецца стомат і кроў чорным. І толькі над дахам зораў плывуць чоўны. Космос не спіць. Я буду вымушаны пачаць зноў. Давайте, гэта была такая рэпетыцыя. Лепш стоячы. Сорі. Дякую, гэта важна. Таких моментах. Не, бо яно було на доброму узроўні, я тут почав комбінувати, лепше я можу застануся на ногах. Космос. Цяжка вяртацца ў дзяцінства гарод жаданы. Ну все, третій раз щасливий. Цяжка вяртацца ў дзяцінства гарод жаданы. Холодны дом уваходзіш, як кот па святаны. У ім успамінаў дзясятка гадоў роўна. У ім адбіваецца стомат і кроў чорных. І толькі над дахам зораў плывуць чоўны. Космос не спіць, космос для ўсіх роўны. Стогне рыпіць пад ключом замок іржавы. Дзверы важкія, ты робіш крок млявы. Посуд у кухні памыты, давно не крануты. Два ручнікі висять на цвіках, як пакута. І толькі над дахам зору плывуць чоўны. Космос не спіць, космос для ўсіх роўны. Телевизор и Иисус в куте легкий. Крочит з иконы навпрост по воде крохкой. Дыхают холодом, ложки ко сну стогнуть. Был на полиции по мерам с руку ровный. И только над дахом зору плывут човны. Космос не спіць, космос для ўсіх роўны. Мышы у шафе пасеклі абрус бабулі. Нас тут спыніўся, у доме ўсе паснулі. Дякую, ох, гаротная. Олеся Лісова, тепер до нас. Ми вже все, апошня, так думають, песенька, яка називається «Міністерство любові». Апошнім часом до мяне прыходзіць дзеўчына ў сне і просіць толькі не маўчы, паразмаўляй са мной начы. Калі яе ніхто не кахаў і не любіў, і не жадаў, яна пісала дзень і ноч.
любови, Министерство любови. А мой сусед был лыжовнер, любил закласти за кавнер, и за спадницей кожной он тягнувся, як календулон. Але кохання у житті, як не було, так не знайти. І скарги пише мой сусід. Министерство любови, Министерство любови. Кохання у житті, як мост, яно радує, як боржом, але і серця б'є ножом, яно то йостя, то нема, яно питання ставить нам, телефонуйте день і ночь. Міністерство любові, Міністерство любові. Олесь Яшенко, Єrzy Шалонговський. Олесь Денисов. Дякую. Я хочу еще раз подякувати усім, хто організував це все. Дякую велике. І, звісно ж, усім, хто сьогодні грав на сцені. Єжику, Олесю, Андрею і Льошу Ожогіну. Я почну с Владимира Короткевича. Что? Я могу, конечно, в принципе, вытянул. Можно? Я еще раз повторюсь, что почну с Владимира Короткевича. Поглядим, кольки это будет, потому что я тут себе написал 33 песни, и треба скорочать список. Повешенном 1863 года. Коли идут на абордаж, и помни с полым простях, да вверху мачты экипаж, цвиками прививая стяг, давно сдалась нам отсталь. И только зараз самый барон под стягом, что правду не хваль, с
Сникая разом с кораблем, крылья краины наша бель. Приходит час мирных снов, и нашей воле корабель не скоро мне идти на дно. И сон вечный наш протяг у неба на свиданье дня. Устремутся нас, як море стяг, як кука и Богу нельзя снять. Уздымуться нас, як воле стяг, як кука и Богу нельзя снять. Так потрошки будем раскочегариваться, але будет шмат лирики. Эту песню хотя бы присвятить своей жонке. Вот здесь она тут есть у зале. Я ніколи в своем житті не писал вершу, и ніколи в своем житті не писал некие посвящения женщинам. Хотя, ну, все, что были побольше, подается, были фецкими. У нас тут на Грозинче, кажуть. А с этой женщиной мы уже 24 года разом. Мне подается, что Владимир Короткевич заробил за меня еще ранее. А я только это почул. Ветер книгу на окне читая, скучные сторонки стал лечить. Верш засыпал безом, отквитаючи, что стоит у черном горлаче. Быть сказал, куда ты, братка, лезешь со своим коханием и тугой. Их не поравнать с цветением безу, с кветками вільготними його. И какая на подвоконне, стиснувши сукенку поміж пят, с-под просвеченной глядите долони на несмелый люд голубянят. С-под просвеченной глядите долони на несмелый люд голубянят. Ну, это не мне подяка, потому что моя жонка это декабристка. Мы любили все. Ось она просто вирішила все ж таки виїхати, зробивши все у своєму житті, дякуючи своєму класному мужу. Я був класний, неприємний. Надпись на камені над криницею. Так само Владимир Короткевич. Вороги хмари смертно знищити шлі, і тоді наша земля боронила з немоглих синов, і знов внутрі одиходили храми, городи. Били криницы, готовили доносила водку.
звонок. Внутри далеко экраны, корабель, били крыльницы, оттуда доносила водку звонок. У кожной краплине життя нескасально звенить, звенить. Души забитых обоки летают за рум, за рум. Де мириади чужинців спитаю слабенький криниць і океана, якому ім'я Беларусь, Беларусь. Де мириади чужинців спитаю слабенький криниць і океана, якому ім'я Беларусь. Составил скучный крылодушный шлем, шлем. А земля и вода, и добро скороняли, то сброс. Будут навек укрыты на этой земли, земли. Будут навек мужные, мудрые, великий народ. Этой земли наш великий народ. Я про то, что песня, это, ну, в сенсі, вірш був написаний Краткевичем десь в каких-то там 70-х годах. Ну, для того часу это было, конечно, крайне революционно. Когда будовались, ну, скажем так, ну, советы, там, и все такое, советский человек, а тут, о, вот это. А далее я хотел бы, видите, перейти до человека, якого, ну, творця. От якби протяг. Я просто тут кажу, что приходится просто на ходу, може, чекай, думаю, тут скорочать щось, и я уже згубився, тому що я роздрукував плейлист, а плейлист уже теперь якби, ну, трошечки не підходить до того плейста, який був. Ну, добре. Добре, давайте тоді. Ви свідоться, що я з Городні. У кожного свой свет. У Пружанах свой свет. У Бересті свой свет. У Мінську свой свет. У Городні свой свет. Утворая дорога, знак крыша старога, и вокруг меня Бога. Земли, свободный от зорг, небо там прокатился поморок, молоденькое окно же. Один плюс
проч неба нічого не маю, а тінь при всім неба краї камінь уж не збираю, а проч неба нічого не маю. Хто не ведает, это Данута Яновна Бичель. Это апошні наш класик, яка особисто ведала і Короткевича, і Быкова, і Янку Маура, і шмат ще кого хочеться, Егора Бородуліна і так далі. Це апошній чоловік, і от вона зараз проживає у Городні. Дай Бог їй здоров'я, тому що вона вже вельми старенька тетечка, вже бабулечка. А вот еще и Тенградинский поэт. Видя, налетела на грозная зима, ходник слизкий і русский, мур високий туман. Сьогодні з гэтага боку гуляю мимо яе. А кто подводит? А что будет завтра? Молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои. Наша турма сосновая от польской царской поры. Тут сидели великие люди с подручников з Макары. Сегодня с гэтага боку гуляем мимо яе. А что отбудется завтра? Молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои. А народ бежит и штухается, нема часу ему гулять. Демократы веками меняются, треба красить и зараблять. У провинции гора веселая, мы не вязни, не мы. Голубый летус над костелом. Далее я хотел бы поспевать песню, яку присвятить усім людям, які зараз змагаються за Україну. Там шмат білорусів, різних поглядів політичних і так далі. Я знайомий з різними правими і лівими. Одному анархісту, моєму доброму приятелю, скажем, не сяку или приятелю, вырятовал жизнь, життя на полі бою фанат Динамо Київ. У звичайному житті вони хоч і за все були б ворогами, але на полі бою там все по-іншому. Гэта песня на вірш Анджея Почобота.
дорог. Ты полунная, заховалась зброя, и в усны все шепчут, проклёнся зброй. В руках со зробить п'ятий крок, восьмарай першим натиснусь на спуск один раз, не быть один раз позбегнуть покоса зброй. Что будет потом, все равно, что потом гань, лухтая смерть, яку загорода не скончится, не скончится борьба за зброю. Я забыл сказать, что это мой приятель, Городенский антифашист, анархист, уже 3 года як воює в Україні, а життя йому вирятував ягоний макчимий ворог. Слухайте, я обещал сегодня зробить, заспевать новую песню и сопроводно прозвучить зараз у тишину. У протяг того, что это был Анджей Почубут, вот на ягоный вірш песня. Этот вірш был написан, я так розумію, десь на початку 2000-х, наприкінці 90-х. Але він не згубив своєї актуальності навіть у 2025 році. Генералы сусветнага шчасця з усмешкай рыхтуюць вайну. Что будет новый Освенцим, те просто посадят в тюрьму. Что будет с тобою завтра, коли распочнется война, коли ошалелый фюрер завнем, хай будет война, слушая свято. Танчать, суки, и сушаты. Тотальность вар'янскага свята уцягвае ўвер падзей. Тут за, а там тыя супраць. Система мацней и мацней. Рабы у того не пляскают, холопы виляют хвостом, а милый каханный фюрер уваходит в кожный дом, слушая света. Танчат, суки, эх, сушаты.
Размова об нашей нядолі і тихо сядем у путя. Свобода крутится, да скинуть под пьяные слезы сябров. Яны нас, напевно, покинуть, Эстыня уже вокруг, слушая